buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Mi nombre es Enrique Redel, soy el editor de Impedimenta. Y bueno, lo primero que quiero agradecer es a Lola, a Iñaki, a Nacho, a Ana, la veo por aquí, al equipo de la librería Rafael Alberti, por acogernos esta tarde con un autor que adoramos, que es un autor que desde hace 1 año y medio está en nuestro catálogo y que está siendo un poco nuestro autor más querido, estrella. Todo el mundo nos pregunta por él, porque es autor de 3 libros por ahora, además dentro de unos meses en nuestro catálogo. Bueno, Georgios Podinov es búlgaro, es uno de los mejores autores europeos del momento. No voy a enrollarme mucho. Ganó el premio Booker Internacional con un libro que se llama Las Tempestálidas, que está en Fulgencio Pimentel, que próximamente publicaremos en Impedimenta. Tiene un par de obras notabilísimas como Novela Natural y Física de la Tristeza, que acabamos de reeditar y volver a poner en el mercado, todo con traducciones de María Bútova, que es esta excelente traductora maravillosa. Y bueno, para mí es un honor estar esta tarde con vosotros y con Georgios Podinov aquí, y con Jesús García Calero, gran amigo, periodista, director de la ABC Cultural. Y bueno, quiero decir, yo creo que la tarde puede ser tremendamente apasionante e interesante. Así que bueno, sin más, doy paso a Georgios Podinov y nada, espero que estemos bien un rato con él. Gracias. What to say? It's such a beautiful picture. I think the world will survive. It's such an optimistic picture. So I will make you pictures also, because at this kind of readings they all I'm talking in English. That's okay. It's like Bulgarian. Just to finish, because usually they make pictures of the author, of the people that are in front of the audience, but I would like to make a time capsules with the readers of my books. And it's always because I'm writing in kind of solitude, but now I'm so happy to see so many faces. So sorry if I make pictures from time to time. Okay, we could start. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Enrique, Georgi, María. Estamos aquí para hablar de un libro maravilloso. Él dice que la relación que le gusta imaginar y tener con los lectores es la de una conversación, así que estamos de alguna manera haciendo funcionar un poco más la conversación que inicia con este libro que ahora se reedita, como decía Enrique. El libro está lleno de historias, lleno de mitos, sobre todo el mito del Minotauro, pero Georgi Gospodinov no habla de los mitos como un erudito, no los utiliza como un adorno, no vienen los mitos a generar joyas de estilo, ¿no? Sino que para él los mitos son tan naturales como las historias de su abuela o de su abuelo. Las compara, las mezcla, las hace suyas, y de esa manera nos permite entender de una manera ancestral o casi atávica que esas historias que proceden de su infancia o de su imaginación, donde todo se mezcla, son historias nuestras también. Son historias que dan la vuelta al Mediterráneo y al globo, y sencillamente están trufadas de lo mismo que está trufada la visión del escritor y su propia vida, de muchísimo humor, el humor búlgaro, un gran descubrimiento para los que no lo hayan descubierto, de muchísimo amor también, del amor familiar, del deseo, que también crea laberintos, como el propio Dédalo que encerraba en laberinto al Minotauro, y hallazgos que son propios más bien de un poeta, que es lo que es en el fondo Georgi Gospodinov. Hallazgos como descubrir, por lo menos a mí me lo ha descubierto, a mí me gusta mucho la mitología,
que el Minotauro es una de esas pocas figuras que no tenían voz. En la mitología griega hablan todos, hablan los centauros, habla incluso un trozo de madera que estaba en la proa del Argo, el barco del Vellocino de Oro. Sin embargo, el Minotauro nadie le había dado voz, nadie le había preguntado. Y de repente él crea, que esa es la magia de este libro, un narrador que tiene una empatía patológica, es decir, una enfermedad muy propia de un escritor. La capacidad de meterse en los recuerdos de los demás, de las demás criaturas, del prójimo, del antecesor, de alguien que se imaginen, de un animal, de una mosca del vinagre, y a través de ese viaje que nos permite hacer por los recuerdos de las demás criaturas, contemplamos el mundo. Y al final, para los lectores del libro anterior, que es el último en realidad, el de El jardinero y la muerte, este libro supone, digamos, un paso atrás, supone una cápsula de tiempo anterior que al abrirla nos permite ver muchas de las claves de ese libro, porque entre los libros hay pasadizos y él juega muchísimo con esos pasadizos. Y yo lo que quiero es que hable él, yo me voy a callar ya. Estoy entusiasmado con este libro, es una lectura maravillosa, emocionante, tiene una poesía única, un humor tronchante. Y de hecho me gustaría empezar a preguntarle algo que más o menos me ha contado esta mañana, que hemos tenido una entrevista que publicamos mañana en ABC, y es algo que yo no sabía. ¿De dónde sale el título? Física de la tristeza. Que yo le daba muchas vueltas pensando, ¿vendrá de algún tratado? No, viene de una encuesta. Que lo cuente él. Първо искам само да благодаря, че съм в тази книжарница. Благодаря за поканата на Лола. Тази книжарница е кръстена на поет. Аз винаги тайно в себе си съм се смятал за поет. En primer lugar, quiero agradecer a Lola y a la librería Alberti por acogernos esta tarde, porque esta librería lleva el nombre de un poeta y yo secretamente siempre me he considerado un poeta. Да благодаря на моето издателство и на Енрике за грижите около тези книги. Quiero agradecer a mi editorial y a Enrique por todo el cuidado y la atención que prestan mis libros. И благодаря за думите, за вашите думи, защото те са една малка рецензия, ще си ги запиша след малко. Y muchas gracias por tus palabras, porque son una pequeña reseña que yo ahora en un rato voy a apuntar. Откъде идва заглавието? През 2011 година Economist прави едно изследване, едно от първите изследвания за нивото на щастие при отделните държави. Ahora, ¿de dónde viene el título? En el año 2011, The Economist hace como un análisis, una encuesta sobre la felicidad de los países. И там се оказва, че България е световен шампион по тъга. Y ahí resulta que Bulgaria es el campeón mundial de la tristeza. Тя е най-тъжното място на света, така беше озаглавена статията. Resulta que es el lugar más triste del mundo. De hecho, así fue titulado el artículo de The Economist. И аз като типичен българин си казах, има нещо хубаво в това, кога друг път сме били световни шампиони. Y yo como el típico búlgaro dije, bueno, ni tan mal, hay algo bueno en eso, cuando en otro momento hemos sido campeones mundiales en algo. И когато години по-късно, и тогава реших, че когато свърших романа, нямах заглавие. Y en realidad cuando acabé la novela, yo no tenía todavía un título. Имах един списък с 32 заглавия. Tenía una lista con 32 títulos. Някои от тях бяха Аз Минотавъра, брат ми Минотавъра, Аз ме. Algunos de ellos eran Yo el Minotauro, Mi hermano el Minotauro, Yo somos. И след като прочетох тази статия, казах, не, аз искам да изследвам тъгата. Y después de haber leído ese artículo de The Economist dije, no, yo lo que quiero es investigar la tristeza. И в началото исках да изследвам българската тъга. Y al principio quería investigar la tristeza búlgara. С какво по-различна тя?
¿En qué se diferencia de las otras tristezas? И тук ще направя една скоба, за да обясня думата тъга. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar la palabra tristeza, тъга. Тази много е трудно да се преведе тъга на други езици. Es difícil traducir тъга en otros idiomas. Защото има нещо като фонетика на тъгата. Porque hay una especie de fonética de la tristeza, fonética de la тъга. Когато кажете тъга, опитайте се тихичко да го кажете. Тъга. Има едно тук, което Адамовата ябълка се движи и все едно искам да преглътнем нещо, което не можем да кажем. Si intentáis pronunciarla, por favor, intentadlo. Decir tga. Aquí hay algo en esa vocal en la nuez que se queda atragantada y que no se mueve de ahí. И това е част от извора на българската тъга. Това многото натрупани, неразказани тъги, премълчани неща. Y esa es parte de la fuente de la tristeza búlgara. Esas tristezas acumuladas que se han quedado sin contar, las tristezas acumuladas que se han quedado en silencio. Но това е свързано и с многото не случили се неща. Pero eso tiene que ver también con las muchas cosas que se han quedado sin ocurrir. Аз мисля, че не случилото се ни формира по същия начин, даже малко по-силно, отколкото случилото се. Yo de hecho creo que aquello que no ha sucedido nos condiciona, nos define incluso en mayor grado comparado con aquello que sí ha sucedido. Мисля, че ако се направи едно изследване на залежите на неслучили се неща, ние пак ще се окажем световни шампиони. Creo que si se hiciera un análisis, una investigación sobre los yacimientos de tristeza acumulada en el mundo, volveríamos a ser campeones mundiales. Може би вие ще ни следвате. Quizás vosotros nos seguís. Hay algo muy español en algunas de las cosas del libro, pero eso lo hablaremos después. Quería hablar de la otra parte, de la física. Cuando mezclas la tristeza con la física, creas un concepto nuevo, ¿no? Y yo le daba vueltas y decía, ¿por qué será física de la tristeza? A lo mejor es la ley de la gravedad. Mi tristeza cae junto a la de otros. ¡Qué consuelo!, ¿no? Mal de muchos. O le podemos aplicar el principio de Arquímedes. Toda tristeza sumergida en una historia experimenta un empuje hacia arriba que te hace narrarla, ¿no? Que es un poco lo que él ha hecho en este libro. Pero es cierto que en el barroco español hay una intimidad con la tristeza, con una moderada intimidad con la muerte, que es otro de los temas de este libro, que estaba formulado, perdonadme la cita, los que me estoy acordando ahora, que un escritor venezolano, Uslar Pietri, tiene un ensayito pequeño que se llama La frontera española en el reino de la muerte, que habla de esto, ¿no? De que nosotros tenemos nuestra propia muerte y nos acompaña toda la vida, y esa intimidad es la que está por aquí rondando. Pero bueno, nosotros no tenemos las orillas a un mar tan triste que se llame negro, ¿no? Eso es insuperable, me parece, para él. И нашето летище допреди няколко месеца се наричаше Враждебна. Sí, es más, nuestro aeropuerto hasta hace pocos meses se llamaba la Enemistosa. Bueno, pero quería hablar precisamente de esa fuerza que ha roto esos yacimientos, porque es un minero seguramente de esos yacimientos de tristezas acumuladas, pero lo que sale de esos yacimientos brilla como el oro. Y para empezar hay que hablar del narrador de este libro, una persona capaz de trascender el propio círculo o órbita de referencias para poder hablar de los recuerdos casi como si fuera una enciclopedia viva, ¿no? Si quieres leemos un poco el principio, ¿te parece bien? Мога да прочета няколко реда на български. Lo lee en búlgaro. Que puede leer unas líneas en búlgaro.
Роден съм в края на август 1913 като човешко същество от мъжки пол. Не знам точната дата. Чакали са ми няколко дни да видят, ще оцелеели и тогава са ми записали. Така правили всички. Лятната работа привършвало, трябвало да се пребере това от полето, кравата се отелила, грижи покрай нея, започвала голямата война. Преболедувал съм ме наред с останалите детски болести. Варицела, морбили. Роден съм 2 часа преди изгрев слънце, като винена муха, ще умра до вечера, след сале слънце. И така нататък. Nací a finales de agosto de 1913 como ser humano de sexo masculino. No sé la fecha exacta. Esperaron unos días para ver si sobrevivía y solo entonces me inscribieron. Era lo que se hacía con todos. Los trabajos del verano tocaban a su fin. Aún quedaba por cosechar esto y lo otro, la vaca parió, hubo mucho ajetreo con ella. Comenzaba la Gran Guerra. La pasé junto a las demás enfermedades infantiles, varicela, sarampión, etc. Nací 2 horas antes del amanecer, como la mosca de la fruta. Moriré hoy tras el atardecer. Помня се роден като шипков храст, ялибица, гинко, билоба, охлюв, облак през юни, споменът е кратък. Лилав, есенен низухар, край хален зе, подранила череша, скована от късен априлски сняг, като сняг сковала подлагано черешово дърво. Аз сме. Recuerdo haber nacido como rosal silvestre, perdiz, ginkgo biloba, caracol, nube de junio, el recuerdo es fugaz, azafrán otoñal, de color lila, cerca de Jalensi, cerezo prematuro, quemado por la nieve tardía de abril, como la nieve que quemó al crédulo cerezo. Yo somos. Y me parece interesantísimo este verbo. Yo somos, yo seremos. Por ahí encontraremos algunas de las conjugaciones de este verbo. Me gustaría saber cómo llegaste a este narrador. Един разказвач, който страда от свръхемпатия. Este es un narrador que sufre de ultraempatía. И през премълчаните места, през точките на травма, може да влезе в историите на един оклюв, на един старец. Y a través de los lugares a través de los lugares que se han quedado silenciados, que se han quedado sin contar, a través de los puntos de trauma, él puede introducirse en las historias de los demás seres. Puede ser una babosa, una mosca, o un minotauro, o un anciano. Хубавото и лошото на емпатия е в това. Хубавото е, че можеш да имаш живота на всички тези хора и спомените им, в които влизаш. Lo bueno y lo malo de la empatía, lo bueno es que puedes poseer los recuerdos de todas esas personas, de todos esos seres en cuyos recuerdos te introduces. Драматичното е, че накрая умираш с всеки един от тях. Lo dramático es que al final mueres con cada uno de ellos. Bueno, a veces mueres de risa. Y es un caso que es uno de los momentazos de este libro, en el que el narrador, siendo adolescente, tiene una especie de ensoñación entre sus empeños, sus esfuerzos, su lucha por ligar, por conseguir besar a una chica que le gusta, y los acontecimientos políticos del bloque del Este, que eran bastante tristes. Да, ще прочетем този кратък отказ. Това е едно особено смесване между личната и общата история. Всъщност целият ни пубертет може накратко да бъде описан през сложната политическа обстановка на 80-те. Първа целувка с момиче, умира Брежнев. Втора целувка с друго момиче, умира Черненко. Трета целувка, умира Андропов. Аз ги убивам. Първи несръчен секс в парка, Чернобил. Следва дълъг период на полуразпад. De hecho, toda mi adolescencia puede describirse brevemente mediante la complicada situación política de los años 80. Primer beso con una chica.
muere Brezhnev. Segundo beso con otra chica, muere Chernenko. Tercer beso, muere Andropov. ¿Me los estoy cargando yo? Primer polvo torpe en el parque, Chernóbil. Sigue un largo periodo de semidesintegración. Наскоро, когато представях тази книга, някой от публиката ме попита, може ли да продължите да целувате, че имаме още някои традиции? Recientemente en otra lectura de este libro, cuando leímos el mismo pasaje, alguien del público me preguntó, ¿puede usted seguir dando besos porque todavía queda algo que otro por matar? Sin duda. Una larga lista. Pero bueno, es un amor amoroso, una muerte amorosa, digamos, ¿no? Me gustaría que habláramos del otro gran protagonista, que es el Minotauro. Que es que el Minotauro no es ese de la mitología, ¿no? El Minotauro es un niño que en aquellos años de Bulgaria se quedaba solo en un semisótano, que era donde vivía la casa familiar, y ese niño pasaba muchas horas solo en un semisótano pensando que, bueno, que estaba pues casi como un minotauro, ¿no? Encerrado. Era un país en el que las rebeliones tenían que ser un poco en voz baja todavía y en la cocina, a ser posible, ¿no? Y él cuenta que su padre hay un momento en el que hace una de esas rebeliones diciendo algo así como estamos aquí metidos como minotauros en sótanos, que les den, ¿no? El problema de la vivienda, en fin, lo que tenemos aquí ahora mismo, ¿no? Y claro, el niño escuchó eso y la primera pregunta fue ¿qué es un minotauro? Y el padre, que era un padre silente y callado y metió para adentro, lo que le dio fue un libro de mitología. Y ahí encendió una hoguera en el interior del niño. Y nada más leer lo que había en un minotauro, y volviendo a ese mundo de los años 70, en el que había dos bloques enfrentados, Jimmy Carter tenía unos misiles Pershing, y todo amenazaba a que podía acabar en el holocausto nuclear, la gran preocupación del niño, una vez que supo que era un minotauro, que pinta tenía, fue, pero el minotauro es de los nuestros. Y ese niño, que pasaba tantas horas solo, sus padres le decían no toques la estufa, no toques el fuego, porque temían que le produjera alguna herida, ¿no? Pero nunca le advirtieron de las marcas que le iba a dejar esa imaginación de ver pasar por un ventanuco los pies de mucha gente, los gatos, las estaciones, las hojas secas, los monstruos que imaginaba. Y así nace el Minotauro de este libro. Да, това беше първата сцена, когато започнах да мисля върху романа. Sí, esa fue la primera escena cuando empecé a pensar en la novela. Това е личен спомен, всъщност. Ние живеехме в такъв приземен етаж. En realidad este es un recuerdo personal. Nosotros sí que vivíamos en una planta semisótano. И понеже се страхувах от тъмното, стоях на прозореца през целия ден и виждах само краката на хората, които минават, и котките, както стана дума. Y puesto que lo oscuro me daba miedo, yo me pasaba el día entero sentado en el umbral de la ventana viendo los pies de las personas y los gatos. И имах това странно усещане, без да знам думата тогава, че съм изоставен. Y tenía esa rara sensación en aquel momento, sin conocer todavía la palabra, de que estaba abandonado. И някакси тази книга има една основна линия също, една от многото линии, е тази за изоставеното дете. Y de cierta manera en este libro hay un hilo conductor, bueno, hay varios hilos, pero uno de ellos es el hilo del niño abandonado. И тогава си дадох сметка, че Минотавъра не е това чудовище, което всички се опитват да ни представят, а едно изоставено 2-3 годишно дете. Y entonces me di cuenta de que el Minotauro no es ese monstruo que todos intentan representarnos, sino que es realmente un niño de 2 o 3 años que fue abandonado. Просто
през вековете всеки един е съчинявал чудовището Минотавър. Simplemente a través de los siglos, cada uno fue ideando, fue imaginando, fue creando la idea del monstruo del Minotauro. Защото Минотавър е различен, защото е друг. Porque el Minotauro es diferente, es otro. И той е различен поради греха на майка си, Пасифая. Él es diferente por culpa del pecado de su madre, Pasífae. Но и за да изтрием греховете си, обикновено съчиняваме чудовища. Pero normalmente para limpiar nuestros pecados creamos monstruos. Вътре има още историята на още едно изоставено дете и това е дядо ми. Дядото на героя, дядо ми. Dentro de ese libro está la historia de otro niño abandonado y es mi abuelo. Bueno, no mi abuelo, el abuelo del narrador. Ще кажа две думи за това, защото то показва... Няма да обяснявам какво. Винаги съм знал тази история, че дядо ми е бил забравен от майка си на една воденица далеч от селото. Voy a contar esa historia porque demuestra, bueno, no voy a explicar qué demuestra, pero en mi familia siempre se contaba la historia de mi abuelo que fue olvidado de niño en un molino. Това се разказваше като смешна история, като такава шега в рода. Esa historia se contaba como una anécdota jocosa, como una broma en la familia. Понеже майката има 8 деца, е нормално да се разсеяш и да забравиш някой по пътя. Puesto que la madre tenía 8 hijos, pues es normal que se distrajera en un momento y se le olvidase uno por el camino. Когато започнах да разказвам тази история, изведнъж видях двойното дъно в нея. Cuando me puse a contar esa historia, de repente vi el doble fondo en ella. Представих си, че аз съм това дете, че аз съм дядо ми. Ние носим едни същи имена на всичкото отгоре. Imaginé que yo soy ese niño, que yo soy mi abuelo. Encima nosotros llevamos los mismos nombres y apellidos. И изведнъж усетих, как да кажа, усетих какво е да се усетиш истински изоставен сам на едно пусто място, когато се спуска вечерта и майка ти и останалите негови сестри вече ги няма и няма никой на тази мелница. Y ahí fue cuando sentí, yo lo sentí, qué significa sentirte abandonado en un sitio donde ya no queda nadie. Cuando cae la noche, estás solo, tu madre se ha ido y también todas tus hermanas. И историята е, че в средата на пътя една от сестрите на дядо ми се сетила и казала: "Мамо, забравихме Георги." La historia es que a medio camino, una de las hermanas mayores de mi abuelo se dio cuenta de que se habían olvidado del niño y dijo: "Mamá, nos hemos olvidado de Georgi." И там има една минута мълчание на майката, колебание. И точно тази минута исках да разкажа дълго. Y ahí sigue un minuto de silencio por parte de la madre, un minuto de duda. Y fue ese minuto de silencio que quise contar. Тази минута обяснява всичко. Ese minuto de silencio lo explica todo. И греха, и вината, и желанието на майката да остави детето, защото не може да го изхранва. El pecado, la culpa, el deseo de la madre de dejar ahí el niño en el molino porque ella ya no es capaz de alimentarlo. И майката казва на сестрата: "Ако искаш, върни се да го прибереш." Y entonces la madre dice a su hija: "Si quieres, ve a por él." Прибират дядо ми и той цял живот не се отдели от майка си. Той остана да живее при нея, тя умря на 93 години, а беше моя баба, прабаба. Entonces ellos recogen al niño y él durante toda su vida jamás se separó de su madre. Ella murió con 93 años, fue mi bisabuela. Изоставеното дете беше това, което до последно се грижеше за майка си. El niño olvidado fue aquel que hasta los últimos días cuidó de su madre. Намирам тази история за част от митовете, за равностойна на мита.
Y creo que encuentro esa historia igual a los mitos. Creo recordar que a esa hermana se la llama en algún momento la Ariadna, que encontró el camino, pero sin duda ese minuto de silencio es el laberinto. Me gustaría expresar, porque lo vais a leer y seguramente os va a encantar, que la manera en la que van apareciendo estas historias se parecen mucho a cómo se cuentan los mitos. A veces aparecen en dos lugares y tienen una versión un poco distinta, o vas sabiendo más detalles, o a veces se confrontan, cambia el tiempo. Y en ese sentido el libro también es un conjunto muy fragmentario de cosas que se cruzan, ¿no? Y hay otra historia que también creo que es del abuelo, ¿no? Si no recuerdo mal, que luchó en la guerra y quedó herido en un pueblo de Hungría. Pero antes de conocer eso, tú solo sabes que el abuelo no hablaba mucho de la guerra. Decía muy pocas cosas y decía 5 o 6 palabras en húngaro, que son las que había aprendido y que eran muy al azar. Pero cuando vuelve a salir esa historia te vas enterando de más detalles, ¿no? Creo que no la debemos desvelar del todo, pero es verdad que tiene otro sótano y un círculo enorme que se cierra muchos años después, ¿no? No sé si él quiere contar algo de esa historia, que es tan bonita. Не, няма да я разказвам. Ще кажа само, че дядо ми наистина беше войник бил войник в Унгария. No voy a contar la historia, solo diré que mi abuelo sí que fue soldado en Hungría. И той беше донесъл като, как се нарича това, трофей, тези 12 унгарски думи. Y él se había traído como trofeo de guerra esas 12 palabras húngaras. И баба ми му казваше, другите донесоха сребърни лъжички и ти донесе само 12 думи унгарски. Y mi abuela le decía, mira que los otros trajeron cucharitas de plata y tú vas y traes 12 palabras húngaras. И тогава баба ми заподозря, защото едната от думите беше красива. Entonces fue mi abuela la que empezó a sospechar, porque una de esas 12 palabras fue bonita. Era bonita. Защо му е на един войник думата красива? Y entonces él se preguntaba, ¿qué necesidad tiene un soldado de conocer la palabra bonita? И когато седнах да пиша тази история, аз продължих подозрителността на баба ми. Y cuando me senté a escribir esa historia, yo simplemente continué con esa suspicacia de mi abuela. И така се разгъна тази история за жената, която го намира унгарката и се влюбва в него този рамен. Y así se fue desplegando esa historia de la húngara, la mujer húngara que lo encuentra herido y se enamora de él. И понеже войната свършва, той живее в едно мазе, има повтарящия се мотив за мазето, тя го е скрила в едно мазе. Y cuando la guerra acaba, aquí hay un sótano, efectivamente se repite el tema del sótano, ella lo esconde en el sótano. И тя симулира, тя не му казва, че войната е свършила. Тя симулира, разказва му, че немците са наоколо, че боевете продължават, за да го държи по-дълго при себе си. Durante la guerra ella lo tiene escondido dentro de ese sótano y cuando la guerra acaba, ella no le dice que la guerra ha acabado, ella simula que la guerra sigue y le dice, no, los alemanes siguen por aquí, con tal de que él siga en ese sótano con ella. Дядо ми вече не беше между живите, така че можех да измислям всичко и баба ми не беше, което е по-важното. Mi abuelo ya no estaba entre los vivos, así que ya podía imaginarlo todo, inventármelo todo. Y lo más importante, mi abuela tampoco estaba entre los vivos. Hoy me has dicho una cosa que me pareció muy hermosa, que es que la maestra de empatía fue tu abuela. Y me gustaría saber cómo y por qué. Винаги, когато ме питат кой ме е повлиял в писането, аз казвам поне 2 имена с Б. Сега прибавям към тях и баща ми.
Siempre cuando me preguntan por mis influencias, o sea, qué me ha influido como escritor, digo unos nombres que llevan el nombre B en búlgaro. Y ahora he añadido también a mi padre. Баба ми, Борхес и баща. Son 3 palabras que empiezan por la letra B en búlgaro. Mi abuela, Borges y mi padre. Баба ми нямаше представа за Борхес. Борхес също не познаваше баба ми, Mi което е abuela, загуба и за двамата. mi abuela no tenía ni idea de quién era Borges. Borges tampoco tenía conocimiento de mi abuela, lo que es una pérdida para ambos. Но начинът, по който тя разказваше истории, в някаква степен определи начинът, по който пише романите си. Pero la forma que tenía ella de narrar las historias, en cierto modo, definió mi forma de escribir mis historias. Така както разказват устни истории старите хора, знаете. Тръгваш от някъде, спираш, пращаш детето да донесе малко дърва за огъня, след което продължаваш разказа, после пак се правиш страничен коридор и този разказ е разказ лабиринт. Así como cuentan, como relatan las historias las personas ancianas, los viejos, que empiezan en un punto, dan una vuelta, luego se paran, envían al niño a que traiga un poco de leña, luego toman un pasillo paralelo, se desvían, luego vuelven, y así, esa forma de narrar es la que me ha definido. И другото, което много ми харесва там и което искам да имам в романите си, този естествен начин, по който говориш за магически неща. Y otra cosa que me ha definido y que me gustaría que estuviera en mis novelas es esa forma natural de hablar de cosas mágicas. Тя спокойно казваше как съседа до нас се родил с крилца под раменете си. Ella, de la forma más tranquila, contaba cómo el vecino de al lado había nacido con unas pequeñas alas en los hombros. И ние с брат ми ходихме да надишаме през прозореца, когато той се събличаше да гледаме, ще видим ли крилцата. Y mi hermano y yo íbamos a asomarnos a escondidas a su ventana cuando él se quitaba la camisa para ver si lográbamos ver las alas. А жена му, съседката, пък е бил любил змей. Y, Да, съседка. y a la vecina a su mujer, la vecina, había hecho el amor con un dragón. Ние не знаехме кой точно любил по това време, но No entendíamos, змея беше достатъчен. no entendíamos en ese momento exactamente qué significaba hacer el amor, pero nos bastaba el dragón. En esta especie de herencia, ¿no? de reconectar con la manera en la que nos contábamos el mundo hace 2 generaciones, hay, digamos, un enorme salto. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 60 o 70, 80 años, ¿no? Hemos cambiado el lugar en el que vivimos, los medios de comunicación que todos podemos ver están aplanando las singularidades y de alguna manera hemos perdido esa conexión con unos hilos que vienen de muy, muy antiguo y que casi siempre se transmitían a las nuevas generaciones, ¿no? Y yo no sé si somos muy capaces de transmitir todo lo que deberíamos haber aprendido de nuestros padres y abuelos. Hay un episodio en el libro que refleja esto y que tiene que ver con algo tan poco agradable de decir como la boñiga de búfalo. Pero donde cualquier personaje actual podría ver pues una molestia, como es una boñiga de búfalo, de repente, hace muy poco tiempo, veríamos una cura para la otitis o un material muy valioso para hacer colmenas. Y todo ese conocimiento, nuestra generación no lo tiene, no lo va a poder transmitir. De alguna manera hay un giro en las bisagras del mundo del que me gustaría que hablara un poco también.
Само така, че тук има муха, ето сега плаши. Solo quiere decir que aquí va rebotando una mosca que acabamos de asustar. Мухата е много важен герой в La mosca es un personaje muy importante en mis libros. Ha escuchado hablar de la moñiga. Да. Като писах тази книга, и някой ме попита, добре, за кого пишеш книгите си, за кого пишеш тази книга? За след 100 години, за след, не знам, за хората, които ще се появят по-късно. Аз се отговорих, че пиша за дъщеря. Cuando escribía ese libro y alguien me preguntó, ¿realmente para quién escribes ese libro? ¿Para alguien dentro de 100 años? ¿Para quién? Y yo dije, lo escribo para mi hija. Това, в което вярвам е предаване от, как да кажа, предаване на живи истории. Тоест, сега ние сме в особена ситуация тук с вас. Аз разказвам истории, ние се гледаме, не сме в социалните мрежи и това става от уста към ухото. Това е най-старият начин на comunicación. Yo creo en la transmisión viva de las historias. Ahora, por ejemplo, estamos vosotros y yo aquí, no estamos en las redes sociales, nos estamos mirando y yo cuento algo y sale de la boca y entra en el oído. Entonces, ese tipo de transmisión viva de las historias. Не скролваме, не пишем по клавиатурата. No hacemos scroll así en internet, no estamos tecleando nada. И може би това е, как да кажа, аз наричам това топло бъдеще. Quizás esto es, ¿cómo decirlo? Yo lo llamo un futuro cálido. Ние вече нямаме лукса да мислим какво ще стане след 100 години. Nosotros ya no tenemos el lujo de poder permitirnos pensar qué ocurrirá de aquí a 100 años. Нямаме право, изгубихме това лукс. No tenemos el derecho, hemos perdido ese lujo. Ние можем да мислим за следващите 5 години. Podemos pensar en los próximos 5 años. Най-много за следващото поколение. Como mucho en la siguiente generación. Това наричам топло бъдеще. Eso es lo que llamo un futuro cálido. И бих искал моите книги да предават това знание, за което говорихме. Y me gustaría que mis libros transmitieran ese conocimiento del que hablábamos. Поне до следващото поколение. Al menos hasta la generación siguiente. Всяко поколение има отговорност в две посоки. Cada generación tiene una responsabilidad que va en dos direcciones. Едната е да събере историите от родителите си. Una es recoger las historias de sus padres. И да ги предаде на децата си. Y la otra es entregarlas a sus hijos. Ние сме по средата. Nosotros estamos en la mitad, en medio. След това децата ни ще станат тези посредници и така нататък. Щастлив сценарий. Luego nuestros niños se convertirán en esos transmisores de historias si seguimos con un guión feliz. Когато написах Градинария и смъртта, книгата посветена на баща ми, Cuando escribí El jardinero y la muerte, el libro dedicado a mi padre, аз публикувах вътре тефтера на баща ми, в който той си записваше на коя дата какво се прави с растенията, кога се съди, кога се полива. Yo publiqué dentro del libro partes del cuaderno de apuntes de mi padre, donde él había apuntado en qué época del año se hace qué en el jardín, cuando se siembra, cuando se riega. Исках между фикцията, не фикция, но между всички истории да има и нещо, едно такова практично знание. Me apetecía que en medio de la ficción, aunque bueno, no ficción, pero en medio de todas esas historias hubiera también ese tipo de conocimiento práctico. И наскоро един приятел ми се обади и каза, ти знаеш ли, че баща ми чете книгата ти? И казва, бащата на Господинов казва Лука да се съди на 20 февруари. И аз следвам този наръчник. Y hace poco me llamó un amigo y me dijo, ¿sabes que mi padre está leyendo el cuaderno de tu padre? Y me dice, el padre de Gospodinov dice que la cebolla hay que sembrarla el 20 de febrero. Y yo lo sigo al pie de la letra. Виж, че баща ми много ще се радва на този успех на тефтера.
Y yo creo que mi padre hubiera estado feliz con ese éxito de sus apuntes. Hay que hablar también de que hay algo de España en el libro. Aparece un toro. Y es una escena muy peculiar que me gustaría que hablara de ella también un poco, ¿no? Porque él, en la corrida de toros, ve al Minotauro y le da voz. Да, имате преди тази сцена, която е тръгва от едно съобщение във вестник. ¿Te refieres a la escena que va a partir de un anuncio en una noticia en el periódico? Доколкото знам, тя е реална сцена. Просто прочетох, че се е случило в един испански град. Que yo sepa, se trata de una noticia real. Yo leí que había ocurrido en una ciudad española. Но за мен беше важно Минотавър, който напуска арената и тръгва към публиката. Моето обяснение е, защото търси майка си. Pero para mí era importante ese momento en el que el Minotauro deja la arena y se dirige al público. Mi explicación era que estaba buscando a su madre. Някъде е видял лице из хората, публиката, което му прилича, което цитира лицето на майка му. Allí, entre el público, en algún sitio había visto un rostro que le había recordado, un rostro que citaba el rostro de su madre. И там има една сцена, когато той казва му. И си дадох сметка, пишейки това, а тогава дори го извиках, че всъщност на всеки език мамо е една и съща дума. Y ahí hay un momento en el que él grita mu, mu, y yo al escribirlo llegué a gritarlo también, y me di cuenta en realidad que mamo, esa palabra mamá, es la misma en todos los idiomas. И това е важното. Това бих искал да остане от книгата в крайна сметка. Ако чуем във вика на Минотавъра, в мъчението на животните, онова също мамо, значи сме разбрали всичко. Не книгата, разбрали сме живота. Y yo creo que eso es lo importante. Para mí me gustaría que eso se quedase de mi libro. Si somos capaces de escuchar, de percibir en el mugido del toro, del minotauro, de ese mu, si somos capaces de percibir ese mamá, pues entonces ese es realmente el mensaje que me gustaría dejar. De alguna manera nos reconecta con la naturaleza, ¿no? No la naturaleza que sale en la ventana, sino la que tenemos dentro cada criatura. Me gustaría, bueno... И лабиринтите, които носим в себе си, защото не само ние сме в лабиринта на всичките си колебания. Y también los laberintos que llevamos dentro, porque no solo nosotros estamos dentro de los laberintos de todas nuestras dudas y titubeos. Но и ние самите сме, как да кажа, лабиринта е вътре в нас. Sino que, ¿cómo decirlo? El laberinto está dentro de nosotros. И понякога и Минотавър е вътре в нас. Y a veces el minotauro también está en nuestro interior. И този Минотавър често иска да излезе навън. Y ese minotauro a menudo intenta salir afuera. Знаете ли какъв е проблема с лабиринтите? ¿Sabéis cuál es el problema con los laberintos? Той не е в това, че в лабиринта няма изход. No es que en el laberinto no haya una salida. Точно в обратното, в лабиринта има много изходи, много възможности. Прекалено много. Sino justo lo opuesto. En el laberinto hay muchas salidas, hay demasiadas salidas. Толкова много, че не можеш да излезеш. Tantas que no logras salir. И това по някакъв начин е свързано с начина, по който сега живеем. С възможностите, които имаме, които уж имаме, и с голямата доза нереалност в тези възможности. С илюзията за изходи. Y eso de cierta forma está relacionado con nuestra forma actual de vivir. Esas múltiples posibilidades que se nos ofrecen, pero con la imposibilidad de realmente vivirlas. Nos falta tiempo y nos falta atención.
Me gustaría también saber cómo funcionan los pasadizos entre unas novelas y otras de Gospodinov. Porque uno leyéndote da la impresión de que son vecinas, de que uno podría ir de un castillo a otro, o dar un salto, de que hay escenas que puedes pensar que estaban en un libro o en el otro. Incluso hay un personaje que suele aparecer en casi todos, el escurridizo Gaustin. Така всъщност Гаустин взема появява се доста често в физика на тъгата. Sí, en realidad Gaustin aparece a menudo en Física de la Tristeza. Но той всъщност се появява и в разказите, а се роди в една от първите ми книги с поезия. Él también aparece en mis relatos y realmente donde nació fue en uno de mis primeros libros de poesía. Мисля, че следващия му проект е да напише книга от негово име и аз да съм измисления му герой. Creo que su siguiente proyecto será escribir un libro con su propio nombre y que yo fuese su personaje inventado. Стана доста нахален. Se ha vuelto bastante arrogante. Но има теми, които вървят от стихосбирките ми, през разказите и романите. Pero sí que es verdad que hay temas que atraviesan, que pasan desde mis poemarios, pasan por los relatos, por las novelas. И това е темата за как да се справим с това, което не се е случило. Por ejemplo, uno de los temas es ¿qué hacemos, cómo lidiamos con aquello que no ha ocurrido? Как да запазим онази емпатия, която сме имали като деца? ¿Cómo mantenemos aquella empatía que poseíamos de niños? Как непрекъснато да сме от страната на чудото за читателите си, за децата си, т.е. ¿Cómo mantenernos constantemente del lado del milagro para los lectores, para los niños? Защото читателите очакват отговори, които ние обикновено не знаем. Porque los lectores esperan respuestas que nosotros normalmente no conocemos. Градинар и смъртта има такава история, истинска, докато баща ми умираше. En el jardinero y la muerte hay una historia así, es real, y mientras mi padre estaba muriendo. Едно момиче ме спря на улицата и ми каза, че иска да се самоубие и какво да направи, как да я спася. Una chica me paró en la calle, me reconoció, me paró en la calle y me contó que quería suicidarse y me pidió consejo, ¿qué le decía yo? Първи момент ти казах и аз искам. En el primer momento me salió a decirle, pues yo también quiero. Баща ми умираше. Mi padre se estaba muriendo. И след това си казах, че тя очаква отговор от мен, защото е чела книгите, защото се предполага, че мога да дам отговора, че мога да дам смисъл. Y luego me di cuenta de que ella realmente esperaba una respuesta de mí, concretamente porque se había leído mis libros y presuponía que yo era alguien que iba a poder darle alguna respuesta. И се чувствах доста безпомощен. Y me sentí muy impotente. И тогава казах просто, тя ми каза, че е бременна на всичко отгоре. Ella encima me dijo que estaba embarazada. И казах, преди да направиш каквото и да е, поговори с детето. Y le dije, antes de que hagas cualquier cosa, habla con el niño. Чуй го. Escúchalo. Може би то не иска да умре. Quizás ese niño no quiere morir. И много се надявам да съм помогнал. Y espero mucho haber podido ayudarla. No sé si quieres que leamos un poco más, a lo mejor el final, o te parece... Не, мога да разкажа една смешно тъжна история от книгата. No, podría contar más bien una historia
cómico triste. Понеже говорихме за хумора и иронията, който аз много обичам българското мислене. Puesto que hablábamos del humor y de la ironía, que es algo que a mí me encanta de la forma de pensar búlgara. Когато бях на 5-6 години, аз бях в една стая с тази прабаба, която е забравила дядо ми на воденицата. Cuando yo tenía unos 5 o 6 años, compartía cuarto, dormía en el mismo cuarto con esa misma bisabuela mía, la que se había olvidado a su hijo en el molino. Представете си, това е цял век. O sea, imaginaos, hablamos de un siglo entero. Тя беше почти на 100. Ella tenía pues, casi 100 años. Минала през всички войни. Había atravesado todas las guerras. Сурова жена. Una mujer áspera. И мен страшно ме заболя ухото. И започнах да плача и да викам: бабо, ще умра, ще умра. Y a mí me entró un tremendo dolor de oído y empecé a gritar y a llorar: abuela, que me muero, que me muero. И тя ми каза нещо, което 50 години по-късно помня. Y entonces ella me dijo algo que 50 años después sigo recordando. Тя каза: няма да умреш сега, моето момче. Me dijo: no te vas a morir ahora, hijo mío. Първо ще умра аз. Primero me moriré yo. После ще умрат баба ти и дядо ти. Luego morirán tu abuela y tu abuelo. После ще умрат майка ти и баща ти. Luego morirán tu madre y tu padre. И тогава ще умреш ти. Y entonces vas a morir tú. Това е българското утешение. Ese es el consuelo a la búlgara. Muy bien, yo quiero dejar un poquito de tiempo para que pueda firmar vuestros libros, que me imagino que será mucha ilusión. Y no me parece ningún mal consejo para terminar este que nos ha dado tu bisabuela, sobre todo para que vayamos preparándonos. Que aunque hay tiempo, nunca sabemos cuándo. Así que una vez más, muchísimas gracias, Enrique. María, bravo María.